Sampunang irake ceceng ngetut pemargi ide sang Yesus tata sulo reng marko Satan itane nyuluhin atisane peteng. Shalom, rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumogi ringgalah sani pinih becik puniki, irage sareng sami tansah poleh karahayuan saking pasuecan ide sang aji, sanetan pariwates ring kauripan irageni sareng sami. Nyiring mangkin, irage miragiang sabda suci, saking cakepan suci, Filipi 4, pausan 6, rawuh ring 7, sane mebaos kadi puniki. Sampunang je semeton sang saya ring saluwiring paindikan. Nanging tunas je saluwiring kabuatan semetoni, sajroning pangastawan semetoni ring ide sang hyang widiwase, maduluran antuk rasa suksme ring manah. Sutrepti rahayu saking ide sang hyang widiwase, saning langkungin sakancan papineh manusane. Jaga negdegang pakayunan miwah papineh semetoni sajroning patunggilan ring ide sang Kristus Yesus. Murde Dharma Wacana dawuh semeng puniki inggih punika mapikolih Jayanti ring tengahing kesumangsayan. Para pamiarsa sane katresnasihin antuk ide sang Putra Yesus Kristus, kesumangsayan punika sering pisan rawuh sekadi sempal ring manah. Minakadi toye sani belabar nenten kapegah, tur musak asik katenangan kauripan iragani nyabran rahina. Nanging, ring sabda puniki, ide sang aji ngicinin irage tambe sani pinih mautama. Inggih punika malantaran pengastawa miwah suksmaning manah ring ide sang aji. Kasukertan sani kaicenin antuk ide sang aji punika nenten ye katenangan sani praside kapicayang oleh jagat. Punika wantah kasukertan sani rawuh saking ide sang roh suci saning rakse manah iragane mangde setat kukuh ring sajeroning kapercayaan. Pinake sisian ide sang aji sampunang irage ngetutang rasan sumang saya punika. Nanging nyuk serahang kauripan iragane ring pangan ide sang Putri Yesus Kristus. Malantaran pengastiti sani tulus, irage jaging rasa yang kasukertan sani sujati saking ide. Sapunapi ugi kahanan kauripan pamiar semangkin. Elingang ide sang aji, nenten nainin nilarin irage. Jayanti utawi kemenangan irage pinih mautama, inggih punika rikala irage praside setategar gite, malantaran kapitayan ring ide sang Putra Yesus Kristus. Ngiring lanturang mategar-tegar, nyuk serahang manah ring sajroning tuntunan ide sang roh suci, mangde kasukertane punika setate nyarengin pamargin pamiarsane sareng sami. Rahajeng semeng, ide sang aji nedunang panugrahan ring ajeng pamiarsa sareng sami. Shalom.